Sabi ni menekat pules maliatas no isneno natuin hita ikutin an bilasi maplodineka. Nako kanal YouTube YKB Web Meto. Matne nanu isneno masuik an bi sulat wasiat. Ma ini nakanak mamtausan esnokes. Masuik an bi Filipi nakanua ela bonamnim talantia nakatiun ela mese. Antopus niukit mabetian bi ela bonom sio. Lain hananak so meki nek amlilat an bi Yusuf Yesus enati am simoin mamim tausanin onle itbia penusin. Amaina ulit tataf mansian fean sui in bia natuin in mi pusa lekan mi fesat mese buat mese sintua fauk mes antokon an bimat sin la antokon an bimat natuin sin makamim ay sina miupsa fefe amsa sin la antokon an bimat so antokon bi tokase ay tok manula sin la antokon an bimat natuin singkang keno matein Anino nenui anito man saksi neokit matomnok na Epafrodus. Toknino an bi Filipi ansonuin enati in anfanion abhaet neuna Paulus. Na Epafrodus kan fani fa saksi mes in anfanion abhaet. Meskinak in mepu in anfanion abhaet neuna Paulus. Mes na Paulus neknisin na Paulus amsa antolain na Paulus 6,000 na tuin mepu le inanawa nok nek amlilat nok nek muti inanwar na Paulus neki nekaknino enati na Paulus nanawa mepu isneno na Paulus amsa antoit toknino ambi Filipi henati antola manam tausan na Epafrodus. Totis na kona Paulus neo toknino ambi Filipi nem neo kit alakit henati kit alakit mam tausan matmatola esnokes. Kit mam tausan matmatola esnokes kais teki mataf mansian. Kais hit atola matam tausan hit mansiam natuin kanaf ay mepu lenan loye mes hit mam tausan esnokes natuin mepu le hit tanawa neki pules maliatas niwis neno fenekat ang nino antu niukit onlenane makais at nikan henati at like mat subscribe. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.